vuin hi April ni som pali sang ni som ni panga thochan ni ani a clear tu te chibai le ve kule buat sai tu MS collection Henry hi hongzali somli nei tu nge anei tu lo Tanpuitu tu man kan shari lo chulam po chu kan ngei to to lem lo abupui atol tu dik taka Henry hi kan ngai min mia mai ni inalanga masi tun din huna eng anga thu ka involve nge ani thu chiang tu man kan la shari lawani investigator ten an che thui to anga information disclose ala omlo rilho ti thu ho si lo tol hem mai chu huwa thalabik takan ni a hemikonga hian tun ma dewatanga sumdong tharlam house chaksi kanjin hlelmek lain chung zinga mi Henrya heroin tol kai noya man anita hi kan loma amma sabera ni boka an bungrolama kan han chuan reprep maya adot le zela kan rizui reprep donem hunin ala shilang chu police lam hoizo kang u Henrya chungte le an family bungra lo target siam mai hi a thatna tho maya masi alutuk theyang helama insorbing 5 ek ronga thian thil boy thak tam tak a thlen zui theya Henry hi tel zong atel ve phot maya chuwangin kandem tur ani a mase diriam na tin reng kan postral hian a chui zui tu police lam hi kan hoya kan encourage ra kan support zialan tira pressure kan pek tela an nu chui zel dan kan ngei ven hi apoi mo hle to zo kani Myanmar champhai Aizol drugs cartel hi anom ngei ni in kan ring hloma kanjin dan lam ain police ten an chui fu em an chui zui zel na akal tluang em ti te hi apoi mo zoka police thil chui lai me pui thei tur thil rin hlelom emo thil tang kai tur information pek tur kan nei phei chuan kan pe ka police te kan tho pui hi atul em ani kha hongzali somli kha Henry ta nge ni ti finfian evidence thatto kan nei zo lawang ti te hi lo om deuh mai ania o tunma khan ku wara smuggling a sarkar lam minister or officials anin nam hnuya mitan siar chini khanalanga khatianga khan police dan thil ti swal tu bupui man thei ani lo shim ani tunchuma hongzali somli ke sa hian sarkar thunai tulam emo kan police ho tu te mo hian drugs cartel lamachangin engpressor nge anto me kan shelawa case boy pui tu te sumtam taka tham tumna awmem kan shehek lawa drugs dola sum involve hi atam tham em awang hian engkim hi thleng theya han ngai chinta ila heta tak hian police lam kan hoya kan fuya kan supporta mi puin pressure kan pek ve te po hi apoi mota ni ho u Henry dem thul chuang lo hian kan police chhanom tak tak telam hi i thlir thup to tiang ukhai sarkar che zungzung te se maite khwa tangin enfia sila zitpem sarkar ra besen sang tak nei Mizoram kutna thoktu ten na satakin so thi ngan chinga tuna video kalo post hi maite khwa ni maite khwa mai ni lovin khotina so thinga wang hian kutna thoktu te ashal na lama an boy meka sarkar pu hian flagship program poimo berta zinga aloda so thing le konga hian thei top che in tran la sau te se thlathar hi chuan ro tui atla tran tonga so thinga chor mai don tuna tang sarkar che zungzung hi angai tak mewani Note, comment na lama in khwa so thiang an lak dan lo report den te ukhai. Ku varau tol ruk tum chak pali man driver ten tlan bo. Nimin pathiani tlai khan vai reng te ku va society shwai tu de chuan dan lawa ku varau tol ruk tum chak pali vai reng te taxation department data entry center an din tir chu anen fia thulak nei nan tar lan danin heng chak pali te MZ04 9474 MZ04A 0306 MZ04A 3464 MZ04A 6509 hi champhai registration vek ani a tun thani somjing kara vaireng te check gate paltlang tum nia shat ni in police check gate an thlen ma in vaireng te daya taxation data entry center a din tir ni in motor khaltu te hi an tlan bo nia shat ani vaireng te ku va society shwai tu te soidanin sarkarin ku varo tol khapna thupe ka chwa ring chung po in tunlai hian rukin ku varo tol hi akal reng ni nan soya tunchuma trak pali ngotin vaireng te jacket paltlang tumman ani wang po hian achiang hle ani anti hemi konga hian sarkar po in sale zwala tanla kangai ni ti an soibok hemi chungchang hi vaireng te police po chatir an ni to bok kolin chwalam zar beina mi pa pakhat le mei che pakhat liam ta han post Saging region kolin kho chwa lamzar
Gyang kon khwa chu April ni som pathuma thlona an beina mi pa pakhat le meche pakhat an hliam ba ka building le car then khate achia thu kolin news chuan atar langani April ni som pathum dar som panhi le minute rukvel khan meithila khwa atanga thlok chuak jet fighter pakhat chuan kolin khu chwa lamzar gyong kon khwa chu inka boy om lovin military council sipaiten an beya inka boy na om lovin gyong kon khwa a an na thona mun chu thlona in an boma mi pa pakhat le methi pakhat an hliam ti in twal chung news pakhat chuan atar langani April ni som le ni som pakhat po khan kolin khwa chwa lam in pian hla khwa hlo phiu khwa le te chung khuthar chu thlone nan boma twa chong mi an thinwalani kolin khwa hi kumsang ni somni pathum November khan resolution tangrat polten an beirona ni kumsang ni somni pali February khan military council ten an beile nuwa an hnungtal san le ta ani Mizoram MP chuan thin thalai te mani ram chan himnan pen chuak vek turin ngen India Mizoram ral tan thalai te mani ram chan himnana pen chuak vek tura du thu Mizoram Rajya Sabha MP puke vanlal vena chuan asoi Mizoram aizol khopui MNF namruna April ni som pakhata party meeting an neina Rajya Sabha MP chuan heti han asoi ani Chin state hi kan ram tia kan chal ngam chuan indona tel turin le military council te ma chon turin in ho turani Tanpui an ngeina kanom zel don ti in Rajya Sabha MP chuan asoi Chin State Mizoram le thumve lai liana mi pui nuai nga vil bak anom toloti soyin sipai sarkar ne turin puyan ngai ti a thlai tam tak Mizoram ma anom ti soyin thlai ten Myanmar sipai sarkar dole turin anrama an ho ngai ti in asui zui bokani chu wangin Mizoram ma omchin thlai ti hian Myanmar sipai sarkar dole tura ho in do in machona ngai ti in asoya kumsang ni somni pakhata Myanmar twal chung boina wanga ron tlan tha chu sarkarin rei taka chom nuwa anti chunzom theiring lo thu asoi zui bokani tun din huna hian Mizoram state ta Myanmar atanga ral tlan mi singthum chuangan thu hriatani a Mizoram Rajya Sabha MP puke vanlal vena chuan February ni somni pasari po khan CNF ral rel na mun pui chin lungkhwa atlo a Chinlen Council, Chinlen Sarkar CNF tenen ansoi ho thu hriatani Mindat khwa Baptist biakina chung trai line military council sipai ten bom Chin State Chimlam Mindat Khochunga Baptist Kaushan biak in MBC chu April ni som pathum Sunday chu nu darli vel khan military council sipai ten thlonai nan bom thu niu satanga hriatani Military Council sipai ten an bom wangin khopui chunga Baptist Kaushan biak in acheveka biak in hung chunga building train khat po achhiat nual thu hriatani thlona an bom nuwa chau thlona thlok ri kan hria a ring khop mai biak in achhiat vek thu kan hria ti in twal chung mi pakhat chuan zalen media ashil Military Council sipai ten an bom chhiat tak mindat khwa a Baptist Kaushan biak in hi an honna ala rei lova hemi pathiani tu ka in khom then khat omma se an bom lai hian mi tu ma anum lo thu hriatani April ni kwa po khan Military Council ten thlona an bom awangin circuit number 4 a pastor thoklai pakhat le Kaushan upa pakhat ba ka thariat mi nausen pakhat telin mi parukin nunan chana mi pakwa in hliam an tuarani heng ba ka hian AG biak in telin chena in som pani vela chha thu hriatani boka kumsang ni somni pathum kumthar ni khat po khan mintat khwa circuit number 1 lama Military Council ten thlona in an beya meichia pani an thi to bokani MUH CS MLA ten paisa thodon Mizoram Legislative Assembly Nwaya General Purpose Committee GPC chu April ni som pakhat sang ni somni panga khan an thu khoma an hlo changin Mizoram Universal Healthcare Scheme a poisa thocha anti a MLA pakhatin thlatin cheng sang khat zanga zel thoni sianti GPC a hian BJP INC MNF le ZPM changin MLA som pasari antelani Technical Team din Aizol District Disaster Management Authority Chairman Pulal Shat Puya Bor Sap Kai Shwayin April ni som panhi sang ni somni panga khan ngai zel kong pheya lungtla wanga chiana thleng chen chungchanga emergency meeting ne ani a Geology and Mining DMR PWD IMC le traffic how to ten tel kongshang shanga malak na tur anra mana zirchiang tur technical team andin ngalani Zebra crossing siam turin ti Serchip District National Highway NH02 zaule ti changtlun na tho mek chungchanga tun hai khan borsap
pu polk el khomale sarkar hautu te NHIDCL IO te le contractor te an thukhoma har sana chinfil dan tur ten soi ho contractor te chu khopui chung chei moina ni pa in munthoma mi pui kong kan na zebra crossing siam turati anni voklak lu khap Longtlai District Magistrate Jimala Siva Gopal Reddy chuan thupek chwain tunhaya Mizoram hmun hrang-hranga vokpur hri ASF leng wangin Longtlai Districta District Pon atanga voklak lu khaptlat ani thu apuanga veti changa vokrisial hria puina certificate nei te chau tal phal ani thu le thupek zom lo te chu dan anga shem thein ni thu atar langbok uilak lu khap na thial district magistrate PK Wanlal Rati chuan thupek chwain ui ashi rebis leng laka himnan na thial district a Manipur atangin uilak lu khapani thu apuanga ui voltu te chu veti office an ui volte shidan nalak tir vek tur le khulaya shwinen kailawa ui chwa pui lo turte ui zun le ek nu chya lo turte in asia tirani CSS noya thokten ni thum chung sarkar lung oilo nan lan tir don April ni somsang ni somni pangatlaya ngai zela lungtlain kongpui chu hilara tlan lai mi panni adela mi pakhathi in pakhat hliam he thil thing hi awan doi thlaka apoi hle Disaster Management and Rehabilitation Ministerial Aizol Sauchi MLA chuan thi chung te hne na wan doi na thlentuk April ni som pakhata sarkarin aralna cheng noi li an hlan ngala khomwang lawa sarkarin ralna pe ngali ro alom ngai zeli khamani a tunma chang to in kong chaklam khama changin kong puya lung atla to china chen khachu te naw dewani lain lian tham taka atlak trumpo a oma lungtlain mishing le lir thei adel trumpo a om to china mishing thi phale na taka hliam te po anlo om to china ni aizola hian kong pui chaklam kham tak tak om nola ngai zel ba ka chan mari chal tlang kong te chan mari ram hlun south kong te le bong kon dur tlang le tan kong te hi kham hlo om zwal kong chaklam ko atanga lung atlak thina mun ni in alanga henga hian lung tla in mi adel hlum om deuh vek to a henga wan doi na thlen hun hi furlai ani deuh berwalin thalai khlengpo om nol thobok van doi na hi pumpel vek the ni lawa aizola kham hrang-hranga lungtla in chiana thlen thin po hi ven vek thei ani lawang chuti rwalin film khurna mangin van doi na kan ti tam tak hi chu ven thei le pumpel the ani kongpui khama tanga lungtla wanga chiana thlen to lo na le lunga tlak palpo mishing adel to lo nan le thina hial a thlen to lo nan a ven na lam hi leilunga chiana thleng thin chung changa mo phur tu sarkar thunei tu ten tun aya an ngai sakle zwala trul Chal alani meka fur anile maidon chala hi fura chiana thleng theilaka inve na tur ngai twa hun in buat se na hun cha ani he hun hi thunei tu ten changkai le zwala an man atul tak zet ngai saklo wang le inve na lam ngai tha wangin aizola ani emo khodanga po khama lung tla wangin thina thleng lo che du thu samani a chutiang tur chuan malak ran atul mishing in kan paltlang tam zwal kham sang ti hi len manga tuam ni se invena chatak ani mai thei thunei tu ten gun le zwala ngai tuana sengin ma hanla ro che Assam Rifles lo ram HC Vanlal Rata Aizol ko pui lai li tak ni ta Assam Rifles Battalion mun pui chu alwa tu ten an chwa san don ta tak tak ni na lang ta anin sunna tura Mizoram sarkar in laupek zo ko sangram so hun lai kha chuan aizol ko pui atangin ala dewa ngai ani theye tun hunai ro chuan aizol ko pui zo na ta na ram o om tak ani to a ko pui chang zela hian ko pui borvela ram la dewa ngai thin te po kumrei pak lo chungin ko pui zo na tan kan I thwai zel to mai ani chu thil om dan ani wangin kan chief minister pulel do oman Assam Rifles ram chwa san tur muna assembly house sak arot bo kha pomchi haulo ani ti hi mitam tak abikin aizol khapuya cheng hlunte ngai dan ani ome chief minister hi assembly a pa ber chanchang house leader ani miawa assembly house le secretariat building sakna tana Assam Rifles chwa san turam amutai hi adin muna tang chuan thil om lo tak ani lem lo chuti ruale ro chuan mipui sarkar chuan ram mipui thatla na ber ngai twa tu tur chu mipuin an thlan chhuaten ni miawa wangin ngai twa na thuile thuk jok an sena ngaya house leader hi apoimo zwal don ani diktak chuan tuna kan assembly house omna hian azir ngang lawa mipui tan chuan nok tak mai bolho bom ang ani a kongpui ti chep tu lian tak ani awang hian sun chwa nge chu angai ani
kan house leader minister le MLA zong te tan mun ol zaw le thozo ka assembly building swan chwa hi an zaum na po khoi pha ani ti kan shiat pui po angai kan assembly house chunga lir thei hona mun ol chuna hian chief minister house leader karda ani chuan ama zui tu lir thei dang te hona chu soilo assembly speaker karda na po leng lewa ani na taka chuan kan state assembly house hi Shillong Khopuya Khasi Hills Autonomous District Council KHADC Council Hall mun ma po tluklo ani a kan aizol khopui kongpui lun berlaya in ek beng hi ain me to lo chumi wangero chuan Assam Rifles mun pui chwa san tur na sataka nek chep tur zonga heram chunga assembly house din hi ti salo ani thung assembly mun ma ani emo sarkar pisa reng hi aizol khopui lai lia chuan sakbel to haulo tur ani top mai omsa tamber abikin mi pui pun khom na le sarkar thil pui mo in mu khom na angchi reng po a thei anga khopui po na swan chwa dan son jok tur ani hetiang zonga ngai twana kan sen lo chuan khopui drop tak lir thei hol chwa jenei haulo sa phovin concrete jungle anti angmai in ringota khatle chen tlak lo khopuya kan chwa tak dona tuna po hian ani mek to ani kum enge muzat kalta khan wana po hol hi aizol khopui pona son chwak tur le helai mun hi lir thei hon na dana ta na a chonga sak turin ziakin kalo ro to a khati laya khopui enkol tu UDNPA minister khan min thlop thu mai chana min shil nge Masia ma ngei puin rotna siam kha Art and Culture Minister, Transport Minister ni Bok Khan, Council of Minister Thutkhom na adawdala wangin atlang talawni in asoi. Khata ka rot siam chan chu vanapa hol hi khopui pona son chwa ani a amuna lir thei tam tak hun na siam ani chuan lamwala ti pui ni khwa a kong pui kamalir thei da ngai lawa om thei ka bei se wangani Keni mai puin kan shat ve pha ka hian sarkar department then khat hian aizol khudai fem le khopon ladewa hian an man tangkai lem lo ramruak hi an nei nualani entirna pakhata chuani kumari malkhi chhiatwar tu mel thum le hlim en committee an lo da leilok na ram anei tu transport department in reitak an lo rola ro nei angchi ramzau thatak te so sarkar munpoi moturin sakna ta na man tangkai athangot mai engkim mai aizol khopui chunga da adin kantuma kanin ek beng zui zel chuan he kan ram khopui ber hi chena tlak lawa kan siam thwai donani Smart City mission te hi nei ve bokin khopui enkol tu sarkar aizol municipal corporation IMC po nei maila khopui na le fil Smart City kan tin pha donin alang lo heti chung hian kan Mizoram khopui ber hi lir thei tlan hlei thei lovin atot deuh renga furpui thlenma chi a ro surin thliten om ber ron len chhuakin a thlirong po adum ngut maya khopui po na inzar phar hi kan khopui chan chwana ta na thilpui mo ani to zo kani Assam Rifles chwa sanram hi kan swa samle vai phei chuan he kan khopui ber hi kan ti borbang zwa zel don ani Pachunga University College Ramngo le Bethlehem Vengwai Meten Lamwal Thanglam an Vengram ri de pango an lo chiam te hi aizol chuap ani ta bera omlo phe chila chuan he ai hian aizol khopui hi a shom hle to angti a chiang ani kan khopui hian concrete building sakbel ain mun ol hum hal le thing pakhat phun belpo ammo to zoka Assam Rifles havin in an lo sakto sa hi mun hlui in hlui ani anga hum hal ni se in pakhat po sakbel ho lovin pani khathi chu Central Park munata na kan man don chuan eitur zorna tan thiang hlim taka man chu aswal lo mai thaye Mizoram ko pui ber ver yang ruang aizol a hian van tlang len vel na mun public park kan nei ho lawa chumi tan ngor chuan man ni ro se aizol ko pui kong pui chep le tuk ti ziaum nana kong pui om sa herdang lame ro chu atang kai thayang chumi bak chu ani anga hum hala ramngo le swala siam tura jenaya thingphun bel hi apui mo berani chutianga kan ti theidon lawani chuan Assam Rifles ne na pek let le athazok fe ang Chian papi lian deng ane na New Delhi khopuya Shanti Patle Diplomatic Enclave vela kan len wa trumin PLN helai mun kong zaw le nuam asira phaitwal hnim moi lutuk hi kan chalai ti lir theya an tlan nan ka vai tak in ti hlimna mun an nei silawa ati a kei chuan kan rama chuan omse thunei tu ten an patla LSC zole vek twang chu anril ro omber chu ramzong hi kata ni se ti ani a ti in ka changa hi kan sha chian ema wangin Mizoram ma thunei na chil le thil ti theite hi rin ngam a har sa to em ani
Engpo ni se kumsak ni pahnia assembly in Assam Rifles chwasan huna an chwasan ram hi van tlang tan chawman ani theina turin dan alon siam to a he dan bo chia anom phut chuan mi puin kan koron turani a chuta chuan aizol mi hlun thla te tia inwa polte aizol mathlir polte hian ma an shwain nu an dol tura kan be siang thil thale dik du mi pui laka bak chuan be se tur hi atlem to em a pol ni te hi an huai sen i be se tel bok te ang kumsam thum chuang kan lo nga to Assam Rifles in kan aizol khopui laili an chwa san tak tak tur hi kan lom phut tur ani an ram chwa san kan song bol zui dana ero chuan aizol khopui dana lom na tur ani don nge chale hathial na thleng don ti shat ala har za hle keiniang duang ron na angtal po hi poma kalpui ani chuan aizol khopui a cheng te tan chau ni lo thingtlang lam le min ron tlo tu ram chung le ram dang zin mi te tan thlenga chen fak ani thenge yang le Sarkar hian Assam Rifles chwasan ram manjang kaidan tura hian CM Kaishwaran Nwaya Minister Official le Pol Shang IO te telnet Pol adin ti kan lo sia a achat viau rualin an del dul ma anga thucha an ngei twa chuak lawang ti hlo om rum mai sap tho fing point khosak rel tu an tam lu tuk chuan an ei siam aswak bak chen ati kha helama ngai twa na tam tak lo cheng to aizol mathlir Pol IO an tel ve hi athal he a chu baka chuan sarkara an tholaya Assam Rifles chwasan hun tangkai zo ka man ani theina ta na thuak lo manga ro mana po lo duang to mithiam te hi telbel ni se athangotang Pol IO ningot lovin mizo tlangwal indi te kha Joseph Valentia dorpui jail veng kumsang ni pali December thla lai holvel khan khati laya ka thona cable TV office a zan duty chuan office phone atanga phone call adon minron hlan chonga athu minron hlan chon chu aizol rui hlo zwar lian pakhat hun thar veng thlan muala an phuar hloma thla zukla ro ti ani khami chuma ka thudon kham Mizoram thil thleng tura kan ngai lo lam tak ani wang khan ko zong ani lem lawa zanlama han bo zui ngal rum lawa atu khowar huna bo zui tan ka khek ta zoka atu zingdar sari vela oilo tak chungin hun thar veng thlan mual lam chu ka pana thlan mual pe nga ka thudon angdong ve tho romei chansin bu joint editor pu arlan mangai zwala leit loading wangin ama phone tu te biak le talo tum meka tuma abele thailo puma anen swan thlanmol chevel chu oilo tak chungin kan enkwal vela mun pakhata me chiani nge shat mang angtaka atal vel na ni om takle an phuar na ba ka aka an tuam na ni om tak atal phelna kan mutalul maya makan ti dun hle chulai muna chuan lekha thu inzia kan mutel boka chu lekha a chuan mizo thalai te ril hom hanga swat mek tu te laka za ngai na tilawa mala tur mizo tlangwal MTV apian thu alawin zia ka anthu zia zong kha chu ka shevek tolo he thil thena changa kar khat chuang shet aliam le nuwa zan kha chu office zan duty in phone adung le a phunchong ram hun pakhata aizola rui hlo zwar lian tak pakhat phuar hloma nu chia ani thule zon mu aul samdan turte an lo shrila office atanga ka thudon bo zui tur chuan khowar nga boy ka tum to lawa keima meya kalero ka sheve de wa wangin ka chian pa aizol temple ko ta coffee night manin kan thudon chu kan bo zui ta ani khovat taknoya MTV inti tenan soina mun chu zan lai pel jinglamdar khatvela thlengin an soina mun ram noya chuan mi pakhat thir zai sho takmanga nung kherle ake phuar ba ka aka nobok ke korte chau halo mu chu kan muta a ato zongin soita ila kha an mi phuar hlom khan rui hlo zwar ani aphalawa MTV inti ten le kha an lo nu chia a thuin ziak chu thu dik ani thu asoya athil ti thin chu sim atum thu asoina sale bok hunakal le dewa keima ngein MTV inti te phone call ka dong ta zana bok ani wangin ka thona lama kan ho tu te ka shel ma sate te a ahu hovin zema bok zau khusang lama rihlo zwar phor hlom oma an soi chu kan va zonga hemi chum hian an mi phor hlom hi ngal ru tyak chungin an hu chiana muna tangin alo in sa seng theihlawa atu ka damdo in pakhata in kolani thu kan dong le ani MTV inti minron betu te hi an number piak let katum na sa hle a phone lo chang tu om chunte chu PCO ani zela king ka thil ton ka han thailand ba ka pok hian ka ton bel nual na a soibel trulna om to lem lo te ani hlom MTV inti ten ri hlo zwar tu te me mi tuma rova taka ma an lak dan kha thil thaber ni lo ma se khati hun lai kha aizol mai ba ka Mizoram muntina ri hlo zwar te chet ngam lo lai ber ne in ka sha a
MTV inti te che dan kha rova ti an tamta ka wang le MTV ming chala remchang dang lo zong te anom tak no ka wang khan an hu hang khan re adai zui ta lo ni kha na langa khang hun lai MTV inti te malak na kha a that na lai le that lo na lai choi tur om thevia win ka ring wai me puin kumpuan a rui hlo do nei chawa supply reduction service SRS antin chau khan kumpuan bo zuya SRS le wai me branch rang rang ten zu le rui hlo zwar te dap chwa be pui an han thak tak tak mai kha chu zu in mi ten rang wa mwa le phun chonga zu lei turan mu zo lo fawa SRS 10 million le te thlar lawa rui hlo do be pui an thak me kha chuan kaushan pakhat Sunday school zirtir tu in atang te khan heroin number 4 kg khatlai an man nol maya ahun lai ka chuan number 4 kg khat kha tam takani zuni se aizola hotel lian tak pakhata tangin tam tham tak man ani boka bom kha aring chho hle ani kha kumsang ni panga sang ni paruk chawa khan aizol kho puilun la ya proxivon parvon le number 4 zwar le rui wal out taka te hwai le in pe chong chin ho kha anjem duak te kan la sha thlom ka ring SRS malak na po khan soisel alhole thuaya human rights activist lamten thom anron nei fo boka central wai me khan demand reduction service DRS an handin le a anni khan zu le ri hlongai ti tan trum tam tak gospel camping buat sayin enkol zui na po an thok na sa hle DRS malak na wanga vo in thlenga that pha ta po soituran omnwal ka ring SRS le DRS malak na po kha mani in luma tanga soisel le fakpol kanom nok ani kha kumsum nu vel kalta khan SRS excise le police 10 heroin number 4 Hawng khat chau anman po khan tam kan ti thin hle a tun nai kumthum kumli chawa chuan Hawng tam tak tak anman jing hle khulaya rui hlongai mu turan pung na sa ema veizui lem lovin kan kalpel mai rei lutuka kumkal ta sangni somni pale chung rungot po khan excise police Assam Rifles le NGO 10 heroin number 4 an man kha tam takani excise and narcotics department ringot po in keje somli paruk chuang an mana hei hi tam takani ti ila soifia aol ber ome ditak chuan Mizoram me pui tam tak hian ramle namtana tangkai lem lo boy pui kan in ti mu na sa hle kan faktu zong uchuak takin kan fakron luaya kan soisele di riam du zong te uchuak takin kan soiselin kan di riam le boka kan boy pui ngai kan boy pui rei pei bok si lo heti mek lai hian ri hlo manga na sataka run mek kan ni a min run tu ten ram an la chak bok si a har thar le zwala ngai hle mai ri hlo manga min run mek tu te hi tangruala uchuak taka do ron an ngai to tak zetani kaushan sang le mi puipo ri hlo manga min run mek tu te do le tur hian chanla tharin ngai twan cheng le swal te ang o excise and narcotics department police le central anti drug squad te tha ti chak tur zonga kan thena zon chewa ke pen po atang kai hle ka ring heroin hongzali somli in rui hlo do konga har tharna na satak min pek me ka hian ra tha chwange te se Jeremia bung som pasari cha som pakhata mi kutling lawa lo hausa chu warung mani tuini lote opkeu angani a aladam lain ama an shan sananga atopa chuan mi a alo ni mayang ti ani kha Tanpuitu don midang tan hlan wai me kai shrain in sakani Joseph Lal Himpuya Sakordai Veng Pui Chuan Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin PMAYG atanga in Saktan Puina don chu midang tan an hlana chumi mang chuan Sakordai Joint YMA in amamo tu te in an saksak Sakordai Joint YMA tarlan danin pu Joseph Lal Himpuya hian in an nei to wangin sarkar atanga poisa don chu in sakmamo zok te tan hlan adua malak saktura Joint YMA ngenin poisa po YMA ne na alana ni Joint YMA chuan in saksak tur chung kwa thlangin in an saksaka an huam chunga YMA branch te in chokin an hatlang thin in saksak te chu aban cement concrete chhuna tur Sinlong Hills Council executive member P Melody lal chuang zelin atuma bial tu MLA pulal chan damaral te in chung tur rangwa atumbok in chu sakzo ani to a April ni sompatni inrin ni jing khan kaushan le YMA shrai tu ten hongin ane tu tur te hna an hlana ni siachang ko na Meth man Young Lai Association YLA Siachang Kon Branch Noaya Kumpuan Subcommittee Chuan April ni sompani inrin ni jing dar ni le achan vevel khan an khwa phunthonga SO ma chewa le lungrang halka Myanmar ne na tangin methamphetamine med mum noi khat sing riat kg som pasari le gram zakwa somli paruk anman
sia chang konwai le hian an thu don bo chuin April ni som pakhat sang ni som ni panga zan khan tlaiwarin an duty a zanlai pel nu atuk jingdar ni le chan vevel khan Meth an mana Mizoram police le Assam Rifles ne na an hlan Meth an man hi twal chunga shalna angin cheng noi zan hi somthum pathum sing ni sangkwa zaria tho ani a akeng tu phun thong a hian new sia ha is true venga khosamek ni in a in soi Siaha district ASF wanga torna mala thwai turin MLA in sarkar ngen Siaha bial tu MLA Dr. K Bechwa chuan April ni som pani engine ni khan Siaha AHN Vetifa ma vokpul shi African Swine Fever ASF wanga vokthi te phum na mun atlo a Siaha district in ASF wanga atorna malak sak thwai turin Mizoram sarkar angen Dr. K Bechwa chuan April ni som pani jing thleng khan Siaha district ASF wanga vokthi le swat zakwa som pani aum to thua soya ton hun thleng hian state sarkar atangin Siaha district veterinary officer nena chiang singa pek to ani a alom rolin heirunga thi chuan ASF dar mek boy pui a hardona kan torna te min ngoi po pui mai lawa chaktaka mala turin Mizoram sarkar kan phut latani ati Surkar Trump masal lam atangin ASF wangin vok engemaza ta thi to thu chuin puke beichwa chuan Mizoram sarkar in sarkar lai puya na sataka anor na zara vokvol tu tin hena zangna tom na pe kani a amairo chu vok swat lawathi te chu state in disaster a apuan theilawa wangin compensation pek thei anilo ati a tuna Mizoram sarkar in disaster a apuan to wangin Siaha district ASF twar tu te chu disaster management and rehabilitation aftangin zangna dom na pek thei ani to thu asoi Dr. K Bechwa chuan ASF wanga Siaha district vokthi Neitu ten hena zangna dom na pek thom shiat alani lo thu asoya sarkarin tun aya chakzokin mala che adu thule vokthi songbol na le phumna HN Veti department in sumle pai phalde usia adu thu asoi bok Siaha bial tu MLA hi Siaha AHN Veti department le MADC thautu te Siaha joint VC le mipoi modang ten antroi omani END in thathum chungin heroin kg sompanga le gramza somkwa pani anman Excise and Narcotics Department END chuan komin January tanga March thlengkhan heroin kg sompanga point pakwa pani anmana rakzu liter singkhat sangriat sompathum point pakwa pariat biale sabzu sanga zakwa somni pali anman bok END tarlan danin January to March sangni somni panga chong khan END hian heroin kg sompanga le gramza somkwa panhi baka ruihlo dangtam thamtak anmana chungzinga chuan methamphetamine kg somli pali gramza sompakhat atela ruihlo man kai hnoya mi sang khat zaria somsari pariat anmana lirthei somli pathum anman telbok kumin thathum chungin END hian rakzu liter singkhat sangriat som pathum point pakwa pariat biale sanga zakwa somni pali anmana BEDC Myanmar zu liter zali somruk panni point panni bial biarle zu siamna doidim tam thamtak anman baka zubil laitin singa sangni za somkwa pariat ante chia ani Chief Minister le Tribal Affairs how to income Chief Minister Pulal do chuan April ni som pakhat sangni somni panga khan apisa a National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation Chairman and Managing Roman Paite Ministry of Tribal Affairs Joint Secretary ni bok akom Chief Minister Pulal do chuan National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation hnuaya hamthana omte chu Mizoram sarkarin atam theng ber hnu chwa adu thu asoya Mizorama malak na zawzok nei tura anronzin awanga alom thu puti romuan alo shilani puti romuan paite chuan National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation le Ministry of Tribal Affairs kaltlanga Mizoram in ma alak theina chitin renga theitop chwa Mizoram tan na an thotur thu asoya an malak dan tlang pui ashil fia bok Chief Minister hi Tourism Minister Pulal Ning Lava Marle Director PR Lal Rodingiten Antroi Omani Meth Thahnem Mizoram Ramri Naya Directorate of Revenue Intelligence DRI in cheng viable che somnga pani chuang hu methamphetamine kg somnga pani le gram somruk pasari anmana anei tu nia pu mi pani anman bok
Nimina Union Finance Ministry thu chhuah tarlan danin rihlo hi April ni som pakhat zana chak pakhat an dapna uluk taka fun bom somnga pathum vel an muchwaka bom pon lama hian changthum zathum export only ti te zakwa somkwa pakwa ti te a in chut ba ka lunglu symbol ang chut kai vek ani boka bom chunga thilom te chu NDPS field test kita endikani nuwa methamphetamine an ni ti nem nge ani Rihlo Purtu Traki Nagalena Register ni in Megalaya Changa Champai Cement Ada Nuwa Zaukothar Panle in Zaukothar Changa Tripura Lampanle Tum ni in Union Finance Ministry Thu Chwa Chuan Atar Langa Mizoram Chwa San Ma in DRI in Lauti Ding in a Rihlo Purte Chu An Mantani in Atar Lang Heng Rihlo te hi Myanmar Changin Zaukothar Sector Changa Mizoram Chuang Lag Lo ni a truck driver le handyman te hi NDNPS Act Lo Chanin Mangal Ani Excise and Narcotics Department Waya Constable Naruak Anwai Tarlan na hi Mizoram Sarkar Excise and Narcotics Department Swan Aladona Dilna form hi Commissioner of Excise and Narcotics Office ate ni som panga thali sang ni som ni panga tanga ni som paruk thanga sang ni som ni panga chung Office guy ni zing dar kwale achan ve changa tlai dar li le achan ve thlengin lak chwale form thelu thei ani ang Dilna form thelu rwal hian physical test card lak chwa thei ani ang Dilna form hi Excise and Narcotics Department website atangin PDF download thei ani bok Dilna form download te chuan Dilna form an thelu rwalin application fee cheng zathum pek ngal tur ani ang pakhatna naming Excise and Narcotics Constable Patni na naruak zat som panga pathumna pay level 2 in the pay matrix cheng sing thum sang kwa zakwa changa sing ruk sang thum zahni palina qualification HSLC and above computer proficiency CCC le achunglam Mizoram middle standard physical measurement mipa sanzong fit nga le inches li CMS za somruk onboard normal 84 cm expanded 89 cm panhina maichia sanzong za somnga panga cm fit nga le inches ni onboard normal 75 cm expanded 77 cm physical test mipa high jump cm za pariat meter khat point bial pariat long jump cm za thum pariat meter thum point bial pariat 100 meter race second som panga 1 kilometer race minute nga maichia high jump centimeter somriat long jump centimeter zanhi somni panni 100 meter race second som pariat 1 kilometer race minute riat kumbithlia kumsom panga tanga thumnga in kartan adil theyang STSC tan kumnga ngai na thiamna omang application fee cheng zathum SD Zitlan Mangaya Commissioner of Excise and Narcotics Mizoram Aizol Ole khati zong khatun chumatana kan puan thei te chuni a milong ngai thak sak china wangin kan lo me hun hi chatuan hi engtia rei nge ka she phalawa khware hi engtiang che are nge ka she phave heklo kum khathi ni tam takin asiamani a chutiang bokin thakhat po cholkar khat rei ka ti lo hle ka ratama achang ro chuan ni khat po hi atop theidon talowi mo kati fo chin darkar khatlek chunga ka ngai to nei na fan zau zia ka ngai to afawa kanun engkim hi hun thunei na hnuaya konin hun chuan min thunun chin hun hlutna ka sia thiam harwanga kum ka man liam tak zongjong te khan hun hi alo ker to ngai lo ti min sia tirin ka man me khun bak hi engma nei ka nei lo ti min sia chwa tir le chin